إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت الإيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك من وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليعط به أطيط الرحل بالراكب. جبير بن محمد بن جبير بن مطعم එකලෙක් ෆානුගේ බප්පගේ අරිහුන් එකලෙක් ෆානුගේ කාෆාෆුලුගේ අරිහුන් රිවා කරවවා හදීසෙක් මෙවැනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහන් එද්දෝහකු අවරාබියකු වඩාගෙන විය. අද යෆහ දෙන්නවිය අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තිමම්මින් ගේ නෆ්සුත වර්බද වෙජ්ජේ අදි අමිදරින් ගෙල්ලි හිඟච්චේ අදි මුදාත ෆනාවේ හිඟච්චේ අදි නාම් සූෆිත මරුවේ හිඟච්චේ ආහාර මෙන්නටක වාරේ වෙස්සෙවමන් යදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුආ කොතෙවාෂේ තිමම්මින් ಖಲೇಗಫಾನು ಮೆದುವರಿಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತುನ್ ಶಫಾಅತ್ ತಿರಿಕಮಗೆ ಎದೆಮೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತುನ್ ಖಲೇಗಫಾನು ಕಿಬೈನ್ ಶಫಾಅತ್ ತಿರಿಕಮ ಎದೆಮೆ ಎಹಿಂದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯೆ ತಿಬಾಯನ್ ಹದಾ ಕೊಟ್ಟೆ ತಿಬಾ ತಿಕಿಯಾ ಎಚ್ ತಿಬಾಯನ್ ಎಂಗೇತೋಯೆ ದೆನ್ ಎಫೋ ಎಕಲೇಗಫಾನು ತಸ್ಬೀಹ ವಿದಾಳುವಂ ಫೆಟ್ಟಬಿಯೆ ಅದಿ ತಸ್ಬೀಹ ವಿದಾಳುಮುಗೆ ಎಕಲೇಗಫಾನು ಇನ್ನವಿಯೆ ಎಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮೂನು ಫುಳುಮತಿನ್ එකමුගේ අසරු ෆෙනිජ්ජව මද්දානේ එපහුග එකලෙෆාන් හදීස් කරබියේ තිබාන් හලා කොට්ටේ අල්ලාහ් තාලා මෙදුවරිකො අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුන් එක්ස් මඛ්ලූගෙගේ අරහුග ශෆාඅත් තිරකම එදුම් හුද්දවෙගෙන් නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායි එවරේ මතිවරිගෙන් වා ෆරාතකේ තිබාන් හලා කොට්ටේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායි කි පබාකන් තිබාන් එගේතෝය දෙන් එපහුග එකලෙෆාන් හදීස් කරබියේ ඒලාහුගේ අරුෂුබල් උඩතෝගේ මදීනා වණි මිෆදාන්නේ අතු ඉෂාර කොල්ලම ෆ බුබ්බෙක් වාගත මෙහි ඉෂාර කොල්ලම ෆ එගොත වාකම හදීස් කුරබියේ අදී එෆ විදාළුවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අරුෂුෆුලුගේ මච්චන් ඉස්තවා ගතමු ඒ අරුෂුෆුලු අඩු ගබ්බේ සවාරියගේ මච්ච සවාරුවා මීහා එරුමු ඒති ඒ කුරුකුරු අඩු ලබ්බා ෆදයි අඩු ලබ්බයි मी हदीस के राविये की सहाबी बेकले की ए जुबैर बिन मुतइम बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मनाफ बिन गुसई मी बेकल अदे मी सहाबिये की मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेक फानु के तिम्मन काफा फुनु गोळे वडा गन्නවා सहाबिये एकलेक फानु इस्लाम वडा कम वारु देगा आस्पवे हुदैबियागे आहार नुवत मक्का फतह करवण आहार मी कोमिस एंग आहार एक कम एकलेफान इस्लाम वडागति नम इस एकलेफान की एक गुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिया बदर हगुरामा मक्का के मुश्रिकुन के तेरे असीरो मीहु मिनुवन कुरमटका गुरैश वंहा के फरातुम फणुबुन बेकल एही दो एकलेफान विदाळवणी तिमन कलेफान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आरिया बडागन वर एकलेफान केवा विदाळवण दिए तूर सूरत के आयत के अदि ए आयत अडयुनु हिंदुग तिमन कलेफान होगे ही उदुस्सागे वस्फा दाफद एफदा बिए मीगे एयन एकलेफान होगे हित इस्लाम दीनुगे नूर एहा हिसाब मदबा क नमस इस्लाम दी कबूल करबा इस्लाम वे वडागन वी हुदैबिया गार मोद मक्का फतह करबन आहार कमगा वारदे गासवण
den ehindu ekale faanu wadaage mi dannawani makka ga mushrikun ge teren asiru be kalum minun kurama ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurayfan kama bukhari ga khas riwayat ga wani Mut'im bin Adi ekale faanu ge bappa fulu duniye ga hore ekama edi wadaage nemna tum kale faanu ebe kalum ekale faanatta ka minun kurabum ha sabaki ekale faanaki ei Jubair bin Mut'im ge bappa fulu Mut'im bin Adi ki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taif wadaage emre makka wadaage nemu makka banumatta ka ekale faanu himayat debi befulaki adi mi Shiyuba Abi Talib ga banduwegen tibiru ga garara dekola nikunnavi bekale geterega simeni wadaage nawa bekale Jubair bin Mut'im ebe fulage kiben riwaya fa hadis taw adade ki ei fasdolas hadis e hadis taw ge teren ha hadis ki ei Bukhari ya Muslim e hadis taw ge sahha kama medu ittifaq wadaage riwaya koro bafa hadis den ege iturum Bukhari waking en hadis adi Muslim waking en hadis riwaya koro bafa mi hadis tar riwaya koro ba mi darus ke mi zikr korege di hadis riwaya koro mani hadis ilmu ge fayta liu bekalunge teren Imam Abu Dawud Tabarani adi Bazzar mi timbekalu riwaya koro ba mi hadis tan timbekalunge hadis tan aspawa mage ki ei Wahb bin Jarir medwelo ka egalek faanu ga bappa fulu Jarir bin Hazim ke kibai Muhammad bin Ishaq ke kibai Yaqub bin Utba ke kibai Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im ke kibai egalek faanu ga bappa fulu ei Muhammad bin Jubair bin Mut'im adi egalek faanu ga kafa fulu Jubair bin Mut'im medwelo mi hadis ge sihhata med baladar mi hadis ke mi dhaif hadis sabab ki mi hadis ge Kuriha sanadegge kuriha riwayatege sanaduges Muhammad bin Ishaq me befula himenege mati adi ebefula mi hadis adu esse kama sida sariha bahum without of nuwati Muhammad bin Ishaq ki mudallis bekale kama wati mifada mi hadise ke dhaif hadise kama hadis ilmu werin hukum qurbafe dhaif hadise ke ei aqida ga adi islam dinu ge hem hukum ta negum ge beenum kore cheno namais mi hadis ke matana balaayro mi hadis ke aswa wakiwaki ibarat ka balaayro mi hadis ke ibarat ke ei ehen sahha nasu takum e bar libade hadis kam ga wati adi mi hadis ke wara baawar kantata ke jama korba wati mi hadis ilmu werin fetto ga bayan korba bani mi hadis ke aswa ibarat ka balaayro awrabi ke ei sahara terege dirula mihu emihun ge terega ilmu Fedri fuale madwane adi jahilu kan ituruege mane ehin kamon bay fahara bay hadis tago waridu ge asmane emihunge kimen awrabinge kimen bay kahla jahilu kamge sawum bay kahla ne deve kantatta kore fuwa kama bay hadis tago waridu ge asmane den istisqa namaz ki istisqa ki ei ware vesum edi dua kurun wata ade kama namaz kurun mi kamake mi islam dinu ga sharu kurege wa kamen adi mikam Hewalafa salih mihege kimen edum ei sharuwege makame Nabiya sallallahu alaihi wasallam duniyege hunne veeru ekalek faanu gariyahu sahabi bekalum vissara vehun madwe adi hanavaskan kurimatum ekalek faanu gariyahu ekam edi wada gannawa kam gave adi ekalek faanu avahara wada gatuma fahuga den ekalek faanu gariyahu dua ko efadan edi wada nugana ei sabati ekameke e huddawege makame kam ganawati ekalek faanu awahara wada gatugun den sahabi bekalum kantakore begoteki wada denwe ekalek faanu ge bodu bebe fulo Abbas bin Abdul Muttalib ge ariya badage dua ko dewma edi dennevi mekamaki miharus ama vissara nuhi adi hanafasumu aamu gotegga efada kantata kurimati wa gaumta ko kuraka me divi rajega Allah subhanahu wa taala ge rahmatu warege baraka libege wati mikan hingom madwedane mikan man edun huddawegen waani ekama kuladana wegen wa adi etanuga haziru wegen wa dirihuri mihege kemen epe saadege marofa mayyitege gaburege kemen istisqa namada nuwada mi ware vesama gedi dua kurumeke ei huddawegen wa kamennun ekam wadegen dani shuruke ketere ehma mikan edun huddawegen wani duniyega hori adi etanuga haziru hori mihege kemen ekama edun huddawegen wani den mi hadis ga waridugam wa anekam ki ei shafaatan edun shafaat teri umaki ei mihege kari nota faratakum kamaka ede iruga ehem farate medore ko ekam edun ei misalaka
ilmeri bayan korabani mihaku enage akhayataka duaye koddebani Allah subhanahu wa taala duaye koddaba kamga wadinama ilmeri bayan korabagatuga e duaye ki ei enage kimen e akhayataka wonu shafaate kamga mikammes edum huddawege bani hama diri hori mihege kimen adi etana hajaru hori fennam hori mihege kimen ebe salega mayyitege kimen shafaate kam edumen noe den mi hadith go e awrabi miha dekama kon shafaate kam de shafaate ka edfu furatama kamaka e awrabi mi dalwani inna nastashfi'u billahi alay khalega faanuge ariyuhum Allah subhanahu wa taala ge hadratuga shafaate ruma edeme mi kamaki mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnevi rekale paanu ke ariha gos Allah subhanahu wa taala ga arihoga shafaat no Allah subhanahu wa taala ga hadratuga shafaat ro mag edumaki ei huddakame nen efahoga e arabi mi vidalwani adi timam Allah subhanahu wa taala medweri ko kale paanu ga arihoga shafaat terikam edel rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith ga inkar korevi kameki mi ei Allah subhanahu wa taala medweri ko makhluqegge arehoga shafaat terikam ede edum mikameki mi huddawegen ma kamennu ekam haram wegen badi rasulullah sallallahu alaihi wasallam en e ibaran aduyumu ekale faanu mi vidalwani ekale faanu dolum berwegen mi da bahiki waihak kalen hala kutte den efoga ekale faanu tasbih vidalwa fettevi den efoga ekale faanu tasbih vidalumuga demi hunde kama hadith riwayat re be faanu vidalwani ekale faanuge ashab vekalunge moon fulutakum ekale faanu eya badalu egijja madane den efahuga ekale faanu mi hadith korobani Allah subhanahu wa taala ge hadratun ebbis makhluqe gariuga shafaat teruma edumen nuwe Allah subhanahu wa taala evure ma matweri wegen ma faratike efahuga den Allah subhanahu wa taala ge haabawanta kama eilahuge matweri kama eilahuge bodukan haama koromataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam me hadith korabani arushi ge waaka arushi bani uduta hoge matiga mifadane gubbe fadane ade arushi ki ei Allah subhanahu wa taala eyan istawa wadigannawa Allah subhanahu wa taala ge makhluqun ge teren bodu wegenwa makhluqe arushiya meduga aswe hen hadith ge kursi ki ei kursi ge waaka dikur koram qur'anu Allah subhanahu wa taala wahi koroni wasiya kursiyuhu samawati wal ard udutaka binta fada tanwasegemba kursiga wahaka ade kursi mi kursi arushiya ala bala iruga sahha hadith ge riwaya gemba gotun kursi arushiya ala bala iruga arushiya ki bodu hus bimekkamuga waninama kursiya ki ei etana ella lefa angottike minwar ewaruga tanekamuga ehekamu mi kommeswarege tasawwuran algon menne lebigen daane kannenge mi visnadima arushige bodukam mi udutaka binta miha boduwegen wayro adi efada tanwasegen wa kursi arushiya ala badairuga saharayken ella lefa angotti efadan wakamuga waninama e arushi wani war bodu makhluqaka den efahuga mi hadith korabani Allah subhanahu wa taala e arushiyan istawa wadigatum arushi adu labba kamuga ei sawariyaka sawarwa miha sawarumu echan elibe bora helikamuga sabun eti e labba madumadu adu efadan adu labba kamuga egen dani Allah subhanahu wa taala ki war habawanta wegenwa ilahikan adi ekale ilahiki ei war boduwegenwa faratekka Allah subhanahu wa taala bore boduwegenwa eppes farate nuaka den mi hadithun libide bay fadataka balairuga istisqa namaz ki sharu koregenwa kamekam bayan wegen deu istisqa namaz ki ei ware vehum huttumu adi hanafas kam medweriumu ware vesum ngedi Allah subhanahu wa taala hadrat qura namaz nuwata istisqa namaz kurumuga eta gottake rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum ware degen aswa egotu hukuru hutbage duaga efada dua korek kam ves ware degen aswa adi ane sahara ge teriya nikme wadagen etanuga namaz korek kam ves ware degen aswa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum sabit wegen aswa komme gotakan enamadu kurikam ves ekan huddawegen dane de mikamag ede iruga mikamag edum huddawegen waani Allah subhanahu wa taala ge sole alotafun ge terin duniye ge diri huri adi etanan haziru eminunayko ekan hoddeve fada mihegge kibain ebe salega marwafa mihegge kibain ekamag edum huddawegen nuwan
den mi hadithun algon men libigen da ane faada ki ei dirihuri salih bekale kiben timaya jefwa halatik hajatek Allah subhanahu wa taala ge hadratu du'a dennoman edi dennomaki ei hudda kameka adi mi hadithun libigen da faada tawge teren ane faada ki mahlugun ge kiben Allah taala ge hadratu shafaat re dewman edumaki ei hudda ge makameka misalaka salih bekale ge kariga gos Allah subhanahu wa taala ge hadratu timanne mijefwa hajjata gulegotun du'a dennoman edi dennomaki ei hudda ge makameka den mi hadithun libiganda ane faada ki ei Allah subhanahu wa taala ge hadratu makhluge ge arihuga shafaat terekam geduma ki ei huddavegen wakam nunkan ekam wadegen dani shirku ge terekam den hama mi hadithun libiganda ane faada ki ei munkarati pimaga kurmati higa kam goni nama e wagutum inkar horan cheheka ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kurifulu matiga ekam hinga deru e arabi bekalaka e vidalawunu wahe vidalawun ekalek faanu wagutum ekam inkar korwa tasbih vidalu ehme mikam alawun men enginde munkarata inkar korefada bar alawun men libingen wa kam gonina munkarata alawun men kurmati hingam dairuga ekam inkar koran cheheka adi ebesalega eneki e jahil vima dukollage nuwana enenge bayan kodden jehe ebesalega enenge ekan engeti hem bodamuni kiya ene nasiheter nuwe dukollage nuwana enenge ekanta bayan kodden jehe den hama mi hadith libigenda ane faada ki ei Allah subhanahu wa taala meduga haqqunu bas buna mihunna meduga alagon menge hituga nafrat terikam ofeden jeheka Allah subhanahu wa taala meduga alagon men girat terwan jeheka Allah subhanahu wa taala haqqunu bas buna mihunna meduga alagon menge hituga nafrat terikam nekkam goninama alagon menge iman kamuge masalenge bole alagon menge mustama mihar balala kam goninama mifada wabata ki mi waran aamu munda wabatake adi miyakwarin hitamaveri ane babaiki ei emihun ekura kamikis emihun habbuli bigamba emihun kis insanu kamwadi emihun beenun eche kiyena kam bay mihun deke deko mi adi mi furasara bore ma bodoge ba wabai den hama mi hadithu libiganda ane faada ki ei arushi ki ei Allah subhanahu wa taala ge makhluq takutene makhluq ekkan sabitu adi arushi wani han oduge matiga kan sabitu gamo adi arushige sifata hoge tereng mi hadithun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa wani arushi wani gubbe fadain efadan kan sabit wegen diu ei mi hadithun libiganda ane fada den mi hadithun libiganda ane fada ki ei Allah subhanahu wa taala istawa wodigatum arushiya burafulu wadagen arushi adu dabba kam mi hadithun thabit wegen diu ehma mi hadithun libigenda bay faada ta mi adi minum wes war bawar faada ta mi hadithun libigende du'a ke Allah subhanahu wa taala algon menne ki mi Allah subhanahu wa taala ge amru fulutaka puri hamugo kiyamamba adi Allah subhanahu wa taala meduga haqqunum bahen nubuna bahen kam galegun adi Allah subhanahu wa taala meduga haqqunum bas buna mihunna meduga nafrat teriwa adi algon menga korimati ga munkarate hinga kam gonina e munkarate nahi kura bay kam galebu subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk